nizere ko mumeze neza mwese mukomeje kudukurikira. Ese umuhanzi ukunda yaba yarahuye na Perezida Paul Kagame? Perezida Kagame wizizaga isabukuru y'imyaka 68, akenshi yagiye ahura n'abahanzi b'ibyamamare muri muzika bakishimanira, ubundi bagafata n'amafoto asa nk'ay'urwibutso, ubundi agakwirakwira imbuga nkoranyambaga natwe tukayabona. Tugiye kurebera hamwe rero abahanzi b'ibyamamare mukunda muri benshi bahuye na Perezida Paul Kagame. Uwo turibeshyane dushyiriye kuri uru rutonde uhita utwandikira muri comment tubwira ati uyu se kunzi ko bahuye kubera iki atarimo. Twagiye ku mwanya wa mbere w'ibyamamare byahuye na Perezida Paul Kagame. Bruce Melody niwe waje ku mwanya wa mbere, yahuye na Perezida Paul Kagame mu birori by'isozwa ry'iserukiramuco rya Giant of Africa 2023. Ku mwanya wa kabiri turasanga Diamond Platnumz. Diamond Platnumz yahuye na Perezida Kagame muri Kanama 2023 nyuma y'igitaramo cya Giant of Africa Festival cyabereye muri BK Arena. Ku mwanya wa gatatu turasanga P-Square. Itsinda P-Square ryahuye na Perezida Kagame mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 y'umuryango wa FPR Inkotanyi byabaye mu 2012. Ku mwanya wa kane turasanga J. Cole yahuye na Perezida Kagame muri Gicurasi 2021 ubwo yari mu Rwanda muri gahunda ya Patrol BBC mu marushanwa ya basketball bare. Ku mwanya wa gatanu turasanga Divine Ikubor uzwi nka Rema yahuye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu Kwakira 2023 ubwo yari yitabiriye Trace Award Festival. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Davido muri 2014 ubwo Davido yazaga gutaramira bwa mbere mu Rwanda mu gitaramo cyo kwibohora ku nshuro ya 20 yahuye na Perezida Kagame ku kibuga cy'indege. Ndetse no muri 2023 Davido yahuye na Perezida Kagame wari umaze iminsi mu Rwanda. Yahuye na Perezida Kagame tariki ya 18 Kanama 2023 mbere yo gutaramira muri BK Arena mu iserukiramuco rya Giants of Africa. Ku mwanya wa karindwi w'ibyamamare byahuye na Perezida Paul Kagame turasanga Patron King asuhuzanya na Perezida Kagame hari muri biriya bya Youth Connect ku nshuro ya 19 nibwo Patron King nawe yasuhuzanyije na Perezida Paul Kagame bahuza urugwiro. Ku mwanya wa 8 turasanga abantu benshi cyane bahuye na Perezida Kagame muri Trace Award ya 2023 Festival. Abahanzi barangajwe imbere na Bwiza, ndetse ku mwanya wa kabiri Kivumbi King, Ishkevin, Michael Makem, Anja Hamilton, Nomachebo Zikode, Rutsehel Liahume. Abo bose ni abahanzi bahurijwe hamwe ku munsi umwe na Perezida Paul Kagame. Ku mwanya wa 9 turasanga Akon muri 2017 nawe yahuye na Perezida Paul Kagame. Bahuriye mu gikorwa cya Youth Connect. Ku mwanya wa 10 w'ibyamamare byahuye na Perezida Paul Kagame turasanga Idris Elba n'umugore we Sabrina Doher Elba. Bahuye ubwo bari mu Rwanda kuva ku ya mbere Nzeri 2023 bitabiriye ibirori byo kwita izina. Ese hari uwo twibagiwe? Comment hasi aho irakenewe. Subscribe, like, share ndetse na comment.